Ikigo giherereye mu karere ka Gatsibo aho ingabo za RPA zigaruriye ku ya 7 z'ukwa 10 1990 ubwo zari zirimo zishushubikanye ingabo za leta mu minsi ibanza y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ahantu hakane hasurwa nahitwa ku musozi wa Namuhemure naho ni mu karere ka Nyagatare. Naho ahantu ha gatanu hasurwa ni mu mujyi wa Nyagatare. Uyu mujyi wa Nyagatare nawo wigaruriwe n'ingabo za RPA mu minsi ya mbere y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kuko ku itariki ya 4 z'ukwa 10 1990 izi ngabo zafashe uyu mujyi ziwirukanamo ingabo za leta. Ahantu ha gatandatu hasurwa ari naho hanyuma muri iki gice cya mbere cyo gusura uduce tubumbatiye amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nahitwa Ryabega mu karere ka Nyagatare. Aha Ryabega ni naho hapfiriye abandi basirikare bakuru ba RPA inkotanyi aribo Majoro Peter Bayingana na Majoro Chris Bunyenyezi.